gwasa mane anda mandu ni chan kosnyak mala no roi ni gwasa me man go raba nung ya gwasa mane bana roi cha la Facebook da dong mi share check ke ken ya ka Facebook no bi ngaje no cha Facebook da cha janang no ko ta jana dan le road en mani okay wrong okay gwaya gur ni jano ba ya lar manana to ka Facebook da chanang Facebook da charge hak charge nang netin continuous kona but chi hak kan hak ni ja Facebook da charge disable chanang charge report Facebook da charge report chanang antama non go radwak kan de kola na lwaka la charge disable je already lo chikana ke I'm trying ko dong de login acha login already but problem la Facebook da cha chak disable je dong shape nen ka Facebook very soon unless me dong chikana allow nyo ke cha recover jen ta dan to ga tama non lo cha Facebook da cha nang so very scary long of course no and Facebook do mi cha nang netin konen cha de gurno dong der ander lat kima dong de na no ngi rice ni kana tin ko lan ka gor so chicken Facebook re kana nang wala gor jeno ba ngajene diala content la bor ka social media ana shi kuma shi kan duni kana nang chika Facebook de chika na gak Facebook de cha gagan wala ka chang wal die chika pai wal ron kin dang ro jan dang ro de die ana chika na disable ke cha gang ne already my social media yeah too much right now too much no the Facebook gag yes they gag but la go ba dun ba je kula gag kami dong chinga je no ga ka jama dio je chanen kan etin want la Facebook ran la bada ko Facebook da cha je de nang I don't think so but ngaje je jiter ten kon dong de Facebook de je nang la Facebook da kwa report je show to cha kwala na but cha disable already chicken gag alo chan de login and can yam ngaje no dong just 5 minutes ko ngana dong no kwa hack ni je ko mi cha hack de je telere I can get it but cha disable cha gang no point on my Facebook you know cha gang kwane dia la konti dong tin la masnika tin dong la ta ka pin kun me ta ka pin please you have to remove me because until right now dong me dong da yo affect bone ka pin kun I don't know ko ngai ko na re which ka so Sudan me cha ngaje no jira mo la ro ni shang ngaje I'm the next person ko ba Facebook da ba je watch go rejeno de appeal akaka no cause gawo brand be men la de be latke rami mommy don kene jek ngazano cha du na cha watch no cha Facebook de cha je watch no mi chelele fujana me lo chikan du na chikan gak chi mi chikan nang antama which mean that da nang first diok dong de jakulo recover nyok mi cha to go no
But I will try my level base and obey on ka dong de right ke. Shang na matal way mi raja ke gentam because you cannot gagrar everywhere. Na shan worich. Matal gwam waritin. I'm trying ko de report and me la report and de to. Yeah, so they report keke. Ko me dong te me shi duer then la ja report. But she can everything she cannot gagratin. Cha Facebook da cha jana me dan che lar yen wo me YouTube me Nuer online TV channel. And I tell you the go to long no they can watch nichang all the time. Cha lar I was fighting along. Right now cha George no she can my Facebook page, my Facebook profile le find the menga yana. I take 85,000 followers ngayana. She cannot disappoint along. No, no. She cannot disappoint come down the road. So Rami Mamadong de luak ka dong de dong take away madong de randa ra ke Facebook dung meta outside dong de jalong ka me de ra ke ko la na yo direct but right now tell we de you are direct from here ko la gwa den brand bo tok be jala dung me dong ko la arar meta wi mi adong de Facebook de jek no de ja kamrar so ntama the George no che tell way out ka so na me network network ntama of course ramwene ke tete de long ngai kon diale ano nishiang uh, neten content dong nyer kana ano la kene teten so jen shane nan tama chi Facebook do already charge wo che tel way out ka there's no way dong ba na ba ko contact ye bo rai kana ko ke jen gwa dan lan ma kula letin jen gwa dan lan lan all my information an ka letin so che be jamat I'm gonna try my best ko beja recover. Okay. Mite madong de lua gwa de mango de ja gor ko go re no dong de Facebook de on ko de je. Do mo de right ke ngade ke jom ke Facebook ke jom you know. I'm trying go no de Facebook de no de je so do not charge de manak but quite disable je should mention area which Facebook which are disable it mean that they're gone. But I believe this is she talkers tell way medekan Facebook medekan way kaja jadi to to Facebook okay too much enemy of progress jadi galong
ko gore je de appeal gore je no de right ka Canadian content like Facebook, but right now not yet. Tele choice mitika, and then hold on. Gore je no de right ka of course ka wo sha Facebook cha je gag duna cha je gag, no. Uh, why? I'm trying to contact la nung kan na jog wa mi shirano mi cho kwa log right now la nung kan jog, you know, because they do not want me to log in. To all my follower Facebook da charge nang Facebook da charge disable, Facebook da charge gag me dong me jira me dong de lwa ke take away me de right ke ji Facebook ja. Right now tell we me dong kwa reach out ka ji Facebook no ko gor jeno de right ke ko dem to ko de kan kule mun ko tam right now lat kan no dong first joke message dana che gwa me first joke return dong de kula law ko dong de kula appeal, and I do not know the reason why ko appeal ke je kwa je, but kwa do no kwa je disable ke ted of course che mangai ko no siang be je gwa me ne no siang be je mi che kon we right kon ke tin kon lat ko right now bukon tin ngaje no tene to ngwan nung ti charge gor no dong there are there we when yam especially when you are defending your ki raji ka queen wari no tene di charge no janta dana le ngwaru din keja, and this is what we are going through also because ne ti ngwan chicken gor no dong te mu there an lat kaneka cha gor je bejamat no. I want to appeal to them. Okay. Okay. And then okay. What's it?
laran yo dong share baje ka Facebook cause ka Facebook ko Facebook da shaga ano ramugura dong da rajak ba je gwasan ka YouTube dia je ka kor gwasan be gwana biya ta mal bana je yo